Nastavljamo listu najboljih srpskih filmova svih vremena. U ovom trećem dijelu donosimo filmove od broja 60 do broja 41. Podsjećam da ukoliko odmah želite pogledati listu najboljih 20, pogledate peti dio ovog našeg serijala. Na 60. mjestu je prvi autorski dugometražni film Aleksandra Petrovića iz 61. Dvoje. Prati muškarca i ženu koji se slučajno sretnu, pri čemu se on zaljubi u nju i krene da je traži. Ponovo se susreću i zavole. Godinu dana traje njihova veza, dok jedne večeri njoj ne preostaje ništa drugo osim da se suoči sa istinom da je ljubav prošla, to jest da je on ne voli više. Mjesto broj 59 zauzeo je film 7,5 iz 2006. Riječ je o komičnoj priči o 7 smrtnih grijeha, temeljena na svakodnevnici nekoliko Novobeograđana opsjednutih svojim sitnim slabostima i vođenih strastima. 58. je Klopka, krimi thriller Srdana Golubovića iz 2007. Klopka je film o čovjeku koji je prinuđen birati između života i smrti vlastitog djeteta. Priča o moralnoj dilemi glavnog junaka, spasiti ili ne život svog sina tako što će postati ubica. Na 57. mjestu našla se drama Prekobrojna iz 1962. Iako ga je režirao hrvatski režiser, zbog producentske kuće i glumaca, riječ je i o srpskom filmu. Da bi bio što bliže studentkinji Nadi, Mikajlo napušta seljačku brigadu i Malenu, djevojku koja je za njim kao prekobrojna krenula na radnu akciju. Ne uspjevši u svom udvaranju, koje izaziva opšti smijeh, Mikajlo se vraća svojoj brigadi i Malenoj. 56. mjesto pripalo je Kusturičinoj romantičnoj komediji Crna mačka, beli mačor iz 98. U centru zbivanja su dvojica prijatelja, inače moćnih staraca, čija je zajednička želja da materijalno obezbijede svoje potomstvo. Jedan od njih želi da bogato oženi svog unuka, a drugi traži rješenje za svoju situaciju u pozajmljivanju novca. Na 55. mjestu našla se još jedna komedija, Mrtav Ladan iz 2002. Centar radnje je mrtvi deda kojeg njegovi unuci pokušavaju dovesti vozom do mjesta ukopa, a da niko ne primijeti da je mrtav. Zaplet počinje kada na dedu padne kofer, a suvozači misle da ga je to ubilo. Pošto je policija u vozu, oni bacaju dedu kroz prozor i tu počinje urnebesna potraga za dedom, ali i rješavanja dede jer ga svako malo nešto ubije. Na 54. mjestu su Munje, komedija iz 2001. godine. Radnja filma se odvija jedne noći u Beogradu. Priča je to o dva drugara muzičara koji trebaju svog bivšeg školskog kolegu kako bi izdali ploču. Problem je jedino što su ga u mladosti zadirkivali i ismijavali. Počinje luda noć u kojoj će im se pridružiti jednako ludi policajac i još nekoliko zanimljivih likova. Na 53. mjestu je drama Roj iz 66. Za vrijeme prvog srpskog ustanka 1804. u tek oslobođenoj zemlji sudi se Srpkinji za izdaju muža, junaka, Turcima. Pletu se komplikovane niti istine, dok prave motive izdaje ne sagleda mudri i neutralni pčelar, Turčin. Film je na veoma dobar način prikazao ulogu žena heroja u srpskoj porodici 19. vijeka. 52. mjesto pripalo je Omnibusu Kako je propao rock'n'roll iz 89. Tri različite priče koje su režirala tri reditelja. Priče su smještene u kontekst popularne i mladenačke kulture u Jugoslaviji neposredno prije raspada države, te vrve satiričnim i apsurdnim humorom. Prva priča prati propalog rokera koji postaje folk pjevač, druga priča prati Drakulu koji se zaljubljuje u plavušu, a treća priča prati par čiju skladnu vezu narušava jedno pismo. Na 51. mjestu je Nebeska udica, ratna drama iz 2000. Nekoliko mladih ljudi iz jednog stambenog bloka pokušava preživjeti i prkositi sudbini koja ih je zadesila. Za vrijeme 7 dana tokom NATO-vog bombardovanja Beograda suočavaju se s negativnim posljedicama državne politike, a protiv opšte depresije bore se šalama i dosjetkama. Jednog dana odlučuju ponovo izgraditi bombama uništeno košarkaško igralište. Na samoj polovini naše liste najboljih srpskih filmova svih vremena našao se Balkan Ekspres iz 83. koji je na 50. mjestu. Posljednji dani mira u Srbiji pred aprilski slom 41. Grupa sitnih lopova luta prerušena u muzičku grupu Balkan Ekspres. Jedina briga ovih džeparoša je kako sačuvati glave na vjetrometini prvih ratnih strahota. Nemirni, naziv je filma iz 1967. koji se nalazi na 49. mjestu. U centru zbivanja je djevojka koja nakon saobraćajne nesreće koju je izazvala tokom bjegstva izaziva još jedno. Bježeći od milicije, spas nalazi u kamionu čiji se vozač zaljubljuje u nju.
Na 48. mjestu je ratni film Tren iz 78. Jedan od ključnih momenata u životu mladića jest odlazak u revoluciju koji će kasnije obilježiti njegov život. Ratni sukobi teku uporedo sa njegovim intimnim unutrašnjim sukobima i u ratu čovjek osjeća potrebu da humano misli uprkos strahotama koje ga okružuju. Na 47. mjestu je Posljednji krug u Monci, akciona krimi drama iz 89. Priča o outsideru koji je 8 godina proveo u zatvoru zbog pljačke. Kao član beogradske mafije, poslije još jedne neuspješne pljačke zbog izdaje ponovo je u zatvoru. Uspjevši da pobjegne, prinuđen je da napusti zemlju i jedine dvije osobe koje ga vole, djevojku i majku. Odlazi u Italiju i nakon uspješne osvete postaje šef jugoslovenskih mafijaša u cijeloj Italiji. Ima sve, ali ljubav mu je u Beogradu. 46. mjesto pripalo je komediji Kad porastem bit ću kengur iz 2004. Film se sastoji od 3 isprepletane priče, čija je radnja smještena na Voždovcu. Prva priča govori o mladom studentu filmske montaže koji pokušava da smuva lijepu manekenku. U drugoj priči, 2 zaljubljenika u fudbal kladili su se na slabiji tim jer u njemu brani njihov drug iz djetinjstva kengur. Radnja treće priče odvija se na krovu solitera gdje 2 ortaka kradu Bogu dane u iščekivanju da se nešto desi. Na kraju će se svi sresti na krov. Na 45. mjestu je Pohod, ratna drama iz 68. Priča o seljaku i teletu koji su jedini preživjeli prolazak njemačke kaznene ekspedicije kroz njihovo selo. Izmičući pred ratnim opasnostima, u seljaku se javlja duboka privrženost prema teletu i želja da ga sačuva po svaku cijenu. Dolazi oslobođenje i vojska prilikom otkupa stoke oduzima mu tele. On ga ukrade i sakrije na seoskom groblju, seljaka zbog toga zatvore, a po izlasku iz zatvora nalazi mrtvo tele. Veliki i mali, naziv je ratne drame iz 56. koja se našla na 44. mjestu. Pri pokušaju prebacivanja grupe ilegalaca na oslobođeni teritorij, jednog čovjeka goni policija. Njegov pokušaj da nađe sklonište kod starog prijatelja izjalovio se, no prijatelj sin ga skriva i obavještava njegove drugove o nevolji u kojoj se našao. Oni nude prijateljovom ocu da pođe s njima u šumu, ali ovaj, ne mogavši da donese odluku, gine na vratima. 43. mjesto pripalo je romantičnom filmu Čudna devojka iz 62. 19-godišnja djevojka, razočarana poslije afere sa profesorom crtanja, napušta provincijski gradić i živi u velikom gradu, ni podaštavajući ljubav. Naišavši na apsolventa medicine, ona se mijenja pod uticajem njegove i sopstvene ljubavi. Okosnicu filma čine gotovo dokumentarističke sekvence Beograda sa početka 60-ih. Na listi je svoje mjesto našao i horor thriller Gorana Markovića iz 81. pod nazivom Već viđeno. U životu nekad sjajnog mladog pijaniste, a sad nastavnika klavira u obrazovnom centru, sve se mijenja kad se u njegovoj školi pojavi mlada djevojka. Kontakt sa njom, novi erotski intenzivan život, izaziva u njemu čudnu pojavu, kako je to sve već jednom vidio. Naime, situacije koje proživljava čine mu se ponovljenim. Britanski filmski institut ovaj je film svrstao na 27. mjesto najboljih evropskih filmova strave. Na 41. mjestu je istorijska drama Virđina iz 91. posljednja srpsko-hrvatska koprodukcija. Radnja filma se odvija krajem 19. vijeka u jednom zabitnom selu Kninske krajine. Porodice bez muškog potomstva smatrane su ukletim i osuđenim na propast. Da bi se spasle prokletstva, te porodice su jedno od ženske djece proglašavale virđinom, to jest muškarcem, skrivajući istinu kao porodičnu tajnu. Film prati priču jedne takve porodice gdje otac odgaja kćerku kao sina, ali dođe vrijeme kad se djevojka, to jest sin, zaljubi u muškarca. Ovdje završavamo 3. dio serijala najboljih srpskih filmova svih vremena. Pogledajte i 4. dio, a u 5. dijelu nas očekuje najboljih 20.